nono. Wacha kama chelo nyokoro mgejuang ni joma mine manomatimo ohala mar loso tigo e kaunti ma Samburu koro jiw mondo mi oriwre kod riwruoge mago mag saga e tingo malo ohandgi. Jipni omigi kata nyasi mano yawa yanga mano mar yawa yanga dukni manyien mago ohala e boma ma Maralal mondo mi mine ma oti kata e alwora makare. Kuom ndalo mathoth mine maloso tigo osebedo kacha katiyo e alwora ma ok ber mano motimo buru kod chieng' makech godiochieng' ka koro mor opong'o wang'i ahinya ka luwore kod ni olosnegi alwora maber mano mar tich. Kopogore kod alwora maber ochiwnegi omenda mano madhi konyogi e yawo ohandgi ahinya to e kinde makoro gintiere e ngima matek. Mvua ikinyesha dogo, lakini saa hizi tumeritika sana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya ile kazi amekuja kutufanyia. Sisi kama mama wa soko tulikuwa tunatandika magunia. Jua ikikuja inakupiga, mvua ikikuja inakunyeshea. Tuliweza kusaidia wakina mama wetu kupitia usaidizi kutoka ofisi yangu ya NGAF, na tumeweza kutengenezea wakina mama wetu mahali ya kufanya biashara zao, kwa sababu walikuwa wanafanya kazi yao ya uchanga wakikuwa kwa chini wanatandika gunia, na ofisi yangu ilichukua jukumu ya kuweza kufanya value addition katika uchanga ambaye sisi wakina mama wa Samburu tunafanya. Mara mingi tunajipata tuko idle, hatuna pesa ya kufanya kazi. So tunashukuru sana siku ya leo kwa sababu tumewezeshwa kupata pesa ya kuanzisha biashara ya kusaidia kina mama nyumbani. Kwa vile ametuniwa kabisa. Hatujaona kitu kama hii. Sisi tulikuwa tunafikiria anakuja tu kutuwekea mabati.